Ngathi wakhaya ucina ingoma emnandi kangaka kwezenjani? Hayi mfana, namhlanje ngimtholile umakoti mfana, ngimthatha le ntabeni esithelilanga mfana. Lalela uzwe lo nyaka ngizothanda lo romantic mfana. Mfana, uzengena kanjalo uzlowo ukuthi madoda. Ngithi lo nyaka asibe ni romantic sonke majita. So lalela wendazi ngoba sukethile umakoti. Tela umntande ngeqiniso mame, yena umntande ngeqiniso ligolide. Lalela wendazi ngoba sumchuzile yena umakoti. Tela umntande ngeqiniso mame, yena umntande ngeqiniso ligolide. Jabula wena mswana. Bakhuluma badala bathi dukehlika lesizweni madoda. Uthi umtholile undazi phansi bona le madoda. Yes. Dadilingile wena uba kumakoti ndandathu, wena uba kumakoti ndandathu. Uzebabona ukuthi sushadi, uzebabona ukuthi suchuzi. Shazanu ngelala ye bazojabula ngoba lo mama bona betumntane tusiphathele umakoti, betumntane tubuyele golide. Shazanu ngelala ye bazojabula ngoba lo mama bona betumntane tusiphathele umakoti, betumntane tubuyele golide. Yeso machita akapresha mina sweet.
yibo abasenza sibe lezithunzi empilweni madoda. Yes, ulalele uzwe ukuthi mina ngithini ngengoma madoda. Wena uba ngumakoti ndandathu kuze babone ukuthi sujuzi. Tadiringile wena uba ngumakoti ndandathu wena uba ngumakoti ndandathu kuze babone ukuthi sujuzi. Ulalele uzwe ukuthi ngithini ngengoma madoda. Yes. Ihlala smart madoda itayi mfana hlala kunaphi ingoma yiyo shake izona usasiphamandla madoda itayi mfana mi sibathanda abankosikazi zethu madoda ngoba yibo abasilethela izithuzi empilweni zethu madoda. Yes, isibiza khona lapha eMalalume Studios madoda enkulumo anene itayi mfana hlala kunaphi ingoma yiyo madoda. Yes, ulalele uzwe umakoti mayisengeniswa ekhaya abadala bechaya umbululu madoda. Lalela uzwe ukuthi izabe sesithi yes, abafana banifaka pressure ngalishonile man. Yes, yena nto alukalo nyawo bonqele khona lesitudio. Yes, twala yes, Baga 10 shake
3 uthi la ingoma ibunathi kodwa isho labo napho imadoda beyidlala kunje emateni ethi hayi siyasikholisela kuphela yezo sezo banikeze isawundi abantu bajabule zonke indawo madoda yezo kuznathi azi kule kwalathi madoda isho labo mgcina abafana baya madoda bathi hayi hlala khona kuzokweseka mfana yezo melasi azikhona ngale madoda yes eyizona fana losikora bugodi madoda ko-ashizi madoda ebathwala abantu betshayisa irekhasi kunje besiye ematoko simimba makhanka madoda limshayelanisa ntumagolide ngithatha le entabeni ezini ngibuya la entabeni ezini uyisibushu walapha ekhaya khanyisa amagodi khanyisa amagodi we khanyisa amagodi khanyisa amagodi we khanyisa amagodi wisibane lapha ekhaya khanyisa amagodi wisibane lapha ekhaya khanyisa amagodi khanyisa amagodi we khanyisa amagodi khanyisa amagodi we khanyisa amagodi wisibane lapha ekhaya khanyisa amagodi ikhala kunje madoda izwa lo sisimagala phana madoda ethi hayi mfana livale leli bhodo selinukelela kakhulu madoda yes so isho nawe usisobatshalo namachazi mntu madoda uthi hlala khona apho mna wami yes yena magic ifunda uyebambe kanjalo iridimi yakho madoda bejabule madoda yena melu andeseli base sheka yena tenseli stampa fana stampa intate njalo labo khasba madoda azikolelile ubane zidumu mwini madoda utayi msilumo lonyakanya stampa mfana phansi kumanzi madoda yes yeso bonani phansi khona lepolosi madoda esemele usifinela lowo madoda yes udalingo wabafana lingamthathi udalingo wabafana lingamthathi udalingo wabafana lingambambi zodlala umuntu entombini yami zodlala umuntu entombini yami zodlala umuntu entombini yami yezo zinto zekisimusi akubathinte mfana lapha kancane ubazwisa ukuthi lo nyaka la ubuye nani madoda yes ibuzinto sekisibuza ufana njengabe badije kuphela madoda ufana ubuya phansi khona lekhaya emzini omkhulu alo kupolitsha thokozane alo Brisbane alo Meluleki magic bali ubathi wena khalisa ingoma lapho yezo sisitshoko phansi khona kwenza sadrich usisogezayo usisokwatshana alo sisimagakho la ngapha eKilfordeni ingabukhohlwa njalo lo mfana kuPreece khona le ku-short left